Ia e whatala whātu I lau mai moanga Samoa whaafunga anga fo I le tātou atunu. Whaatai le lofa maleanga leo le atua lo maurunga pēla o ino le maasina le tōsoi fua I whape fo I sio mātou wola. I le tautu atu le nei ofisa I lona ofisa tu tonu I a pia nei le Talamua Media. Whaatai o maul nei avanoa tātou te toi whelo I foi. O le tasi le nei o whaapoponga, fou, o nisi o whaatalanoanga ua whaasoro nei. E baba ai foi ma whaatalanoina, ma whaamalamaina. Le tūlanga o lo iei nisi o ati na e te tele o lo tau whai I ai le tātou atunu. Hea mai seri whai ngā mālo o lo tūlai mai nei. O lo mantua le atunu ina ua tūlai mai le whai ngā mālo, ma le teimi foi sa whaalau I loa ai, le whai ngā mālo le fast. O se tasi o ana ati na e tele o lo I te tonu o lana anava tau. O le whaatulai lea o se pūlenga, nā tau te pūlea, ma tu whaatasia, ma whaafoina. Le ati na e o le whaatauina atu o loa e ngau sia I to tonu o Samoa nei. E whaatauina atu I atunu I whafo ma maketi whafo. O le nganga atoa ina ia tau whai au nai le whausia o loa e maua I to tonu o le tātu atunu. E whaatauina atu I maketi ma atunu I whafo. I le nei lava inga mua o nei whaasolonga o whaatalanoanga. Ia e fia lava ua maua nei avano tāua. E whelo iai ma le taitai whono o le komiti whaatonu po le pūlenga lea ua atofa ina nei ma ua whaatuina I le whainga mālo. Nā tau te whaia le whaafoina o le tuu whaatasia ma le whaatauina atu ma le sa I lia o ni maketi o loa a Samoa. E whaatauina atu I maketi ese I lalangi atoa. O le pūlenga le ua le ngana Peritania o le Samoa Export Authority o le fionga le ia tanga loa Eddie Wilson o se tasi o tamari o laulo fo I le tātua tunu I lana tautua ai mai se lawa le tūlanga o le whaftaua inga ma le taumwhai e tūwha atasia o loa e ngau sia I tono le tātua tunu e whaatauina atu I maketi whafo. O le fionga koe atanga loa I le taimi nei o lo alea ma taitai whono o le komiti whaafoe o lo lātou whaafoina ia le whalapotonga lea o estete tausia Samoa lea o lo wha taua o le stek. Ia, aftai mea wanoa tangaloa ua maua tate whaira I fo I nei tuas. Ma alora sang fo mau. Tui fo manuia, whaftai a pulu mo le awanoa, whawhelo e atu pa ia lasi o le atunu, tulauna pa ia masa, whaftai mo lo awanoa, nei taimi e whaatatanoa ai le taupo pe ona e sauno iai, fufuanga le malo. Ia le ua mai on whaapai le atunu tangaloa e tusai fo I o se paai lau tele. Ai mesero nei atina I tele o lo o taiuru waila o fionga lo e taitai whono I le pūlenga, le komiti o lo paia le pūlenga le taimi nei. Ai mesero fo I la le painga o le komiti whaatonu leo lo paia I estete lea lo tau o le estete tausia Samoa. I le whaatula I mai o le paai mamao mal nei fo I atina e. Whai ana e na o sina whaapula fo I le whaafonga mai le atunu. Ona pe le whaava alua o le stek ia ma le tātou pūlenga foula leo lo tula I mai nei mo o loe au mina atu I whafo. Whaina e whaapule o le atonu al sota ingo me I lua. Ia ma le sina mamaola ina ia tamwhai ati na e le tūlanga lo tati aino. Whaftai a pulu o le amatanga o le nei wha tata noma tau pūlenga peo ne saunoa I le a fuafuanga al mao le whainga malo ma le atunu. Sa ele manatu o le kapineta fionga le palmia ma le kapineta e le amatanga o le tausanga tia nei. E amatalia le fuafuanga e le estetosi, le stek, me siona e le mulfanua. Pe la sa e le whaatonunga le kapineta e ngā luruela le komiti le tāpenaina le Export Authority. Ma le estetosi. A wala o le si lea mana onga o le authority por pule. O le fo ine e whaatino inai commercial agriculture ma farms. O le metaua le mo le whaamomoe. Ia ai te ila ua o ia se tema I le tausanga alentea. Wa ele finga lo le malo whaapeo la ta tia ese mea tau ele le malo e se le fa la po tonga tasi po le Ministry of Lands and Survey ia ai
FATSP le pulenga fou o le ina ia aenga lulu FATSP la ia fala putonga le ina ia amana me tau ele foi ne fa tina eu foi na excess pulenga puanga le ma o tulanga la na o ia termine o le ala o ne fai ufuanga le fa mai no le state tosi fa mai a tulanga tau tau ngā tupe malanga exit audit. Ia o na wha muta ina rola i o le state tausi. Ai o le a wha tau nu ina rola, wha moe o le wha moe pūlenga le o loa wina tui whafo. O lona headquarters la, po lona office tu tono. O le a wha tau nu ina pēna, wha tau nu ina i vaitele. Mela i nele office tu tono le state. No whangala i tēne nei vaitele. Whangala i tēne nei. O le la, ngā la le la whaele office tu tono a matali ai la le office tu tono le o le pūlenga o loa wina tui whafo. O le whamoboela na reri i tēne nei. An fufuanga alu luma. O le pei o le tali atu na tūlanga na ua. Ia wape tūlanga na leo te ia o pe ona mana malama le atu u lau whiongatanga loa. I le tu i sotanga leo e nei o le pulenga fau leo le whapupuhina o le sea sa e a ia mani stek a parataila leo e whamana mai. Ta fo ila i le vahi mamau, le vision na ia i le amatanga, le whawaina le pulenga leo. O le ta ua le ina sota i ma ele ia leo le na lai ma fua ona tau whai ngā lue whatasi mani stek. Whaftai apuru, o le tūlanga ia e le whamoe moe o le whainga mālo. O se tau mawhainga fo nei wai o lo e le o toe tau mate ia o lo e le o a ngai i lunga le tatou export o te lea na whawhitau li malu tau. O le tūlanga la le nei fuafuanga ina i e se whaala se pūlenga. E ngā ruru e whaatasi e le mālo ma le private sector, le whai whatoanga, le malu le tunu. Ina ia ngā lue whaatasi. Ngā osia ia ma patutoina fu o whae le leanga. A wale tato o loa ia una tu whafo. O le mea leina tā ua ia le tūlanga o ele. Leo whio ngāpu. O le whawhitau li numertasia nei e tato o loa una tu whafo. Ele o tai lava. E o lava. O le wha moe la ma sisila malo i ana whiutana inga ma le private sector, ma le au exporters, ma malu le tunu. O lo telemarketi o lo manamnia o loa Samoa. O lo toina. O le whawhitau e le o lava. E le o tai lava. Le lava le koko, le lava le popo, le lava le kofe, le lava le talo, ia matulanga whapetulauna. Ia o le fuafuanga la nga ilunga. O le tāua fo la li o ele wai. Ia fo nei na ia tau mawhaina maungi ele. Taula ia tina e la ia ina ia whaateleina o loa e whai o na tōina i tono le atunu. Mō maketi a whafo. O le pe mai tau atu, i aro silfia le atunu. A fua hoi le i tatu ele whaalemanu. I te le. Hai pe o le pa ai sa ele amatanga lau tau mai tau atu. O lai ai ele i o le stektos. Nono nga pe sa tau fo isi le sila li tuai ngā whainga whatoanga hoi le tau whapertani e commercialize. Ina ia lango ai la le tatu o loa ia au nātu i whafo. O sa o le a tanu. Sa o le apur, o le manatul na. Ele ia tau whai alu uma ia ele ia o lo avana. Wai, la uski la fia le tatu atunu. Ile taini o le o sia mani ma le estate. Wa uma na identify ia ese le kofe, le koko, le popo, le isi atinai. O ele la na a whai o avanoa. Ua maua se ole manatu le ia mau se avanoa e tu atu il mamalu le atunu ma tā ngata o lo ieli tā leni ia mta whai e o mai lato e atinai e o mai lato e atinai o le whaalapo tonga o la ngā luenga o le atu e au pongi ma kusosuani ina eipol ia le lato ngā luenga o le tūlanga fo ila ele o le atunu ele e nei wai 20% o ele le atunu ma le 20% o population o la ua tangisia mai o i fo o la to ele mga e whaanga
ia o le si foi la fuafuanga aluma mau e taun sisile le tunu ia mafai foi ona fesoasoani ia tinai mai ia le mamalu lautele le tunu e faaogāina o latou eleele ina ia faateleina i o loa e auina atu i fafo matulaga faapena o le tāua lana o eleele le gata eleele ia o le atunuu ma le malo ia o eleele foʻi o le mamalu le atunuu ia mafai ia latou loto i fale ina ia mafai ona faaogāina ia matinaʻe ai ma faamanueiga i le lautele o le tatou atunuu ma ia pe o tulaga na le faaogāiga ma le manatu na o le tatou faamoemoe le faalapotoga o pulenga o loa auina atu i fafo me faafetai ua le faamatalaina le itu lea me se ale silasila e lagalagoina ai le atinaʻe lenei mo le taumafai e faateleina tatou a me sa fua faaeleleaga a maua la le fanua e gata i le taumafaiga lea pe o le a le silasila i ai ina ia maua ma ausia la le sini lea o loo taumafai e a maua le fanua e lē na o le pau lea o le vaega tauna faalagolago faafetai apulu o le eleele o le mea o le sile mea tau ai le gata ai o le tilitilo a le mamao a le mamalu le atunuu o leva na faatautaiga nei mea o loa auina atu i fafo alaga le lava le mea totō ma tulaga o le vaivai o ele o lava le mea tauseleni o loo mauaina e mamalu le atunuu ma le fai faatoʻaga faatino ai ele o lava le mea tau maketi tulaga foi le excess le maketi ia ele o lava ia ele tau tupe ele o lava foi la le tele foi le mamalu le atunuu o loo iai tomai a ele o lava le latou excess i ele talafeaga ai mo le mea la e manao i latou e faatitaʻiga ia pe o le koko ia ele o le tatou atunuu e talafeaga ai lelei a le koko ele galiniu tulaga pena a maua uma la ia mea ia o iai le eleele ua iai ia le maketi ia loa ia ma le seleni ma le access to finance e faatinoina ai le faamoemoe ia ua o mea tāua nei e manaʻomia so se fai faatoʻaga i le level le ina ia mau ai le a foʻi nei le success po le sustainability o le atinaʻe ma tulaga pena pei la o pou faavae ia o le export authority o mea tāua ia e toku ina ia galulue faatasi le mālō faalapopotoga pulega ma le mamalu le o fai faatoʻaga ma tumālo galue faatasi ina ia maua avanoa ae mesa pou ia e tolu ia faaogāina eleele o le atunuu ia ma ia maua maketi e aviei o loa ia ma le tulaga la lea o le mea tauseleni foʻi nei ina ia mafai ai ona tinaʻe ma mau le taunuuga lelei e mafai ai oga totogi ia lisi i fanua eleele o le mālō ia po o lisi foʻi ia aiga ia matulaga ma faamanuiaiga ea ma maleaga i luma foʻi nei o le taumafaiga lea ina ia piolap le tatou ia o loa ia e magaʻomia ina ia avatu ai a tatou o loa e uina i fafo matulaga faapena faafetai lea lau mau atu i lau afioga tagaloa e pei e tolu a poutu o le faamoemoe eleele o le tupe e moʻomia mo le atinaʻe ma le maketi ia ua le faafofoga mai le atunuu o lau afioga foʻi ua leva tausaga o e aafia i le tulaga lenei o le atinaʻe saʻili na maketi taumafai suʻu o le tupe toʻatele foʻi le tatou atunuu pe faamoemoe ae o i le faletupe o le atinaʻe e le ona o isi faletupe tumaʻoti ua tulaʻi mai nei o le ala le silasila mamao o le tatou pulega mo o loo ia auina atu i fafo i le faatinoina la o le faamoemoe lenei e ua mafaina faatino i le taimi lenei i le tulaga leo e maua se tupe pe leai soasoani fai faatoʻaga e maua ni maketi ia ma eleele la le pena e sauna mafai ona faaogā eleele o le stek ia ma eleele ia o loo pulega faalanui faafetai o le tulaga ai ai o le pe o pou faavae ia o le export authority a o loo ua amata nei tapenapena ma faatatalanoa ia tulaga ma le framework e mafai ai ona tali atu i pou nei e tolu
o le se whaateitinga ia masalo o nai lau sila fia o le Development Bank o le wharetupe a tina ane o le tino ia o le teimi nei e le o le pokalame nei o lo tau mwhai ai o se pokalame o le atua a whaatino ia e mana o mia foi whatatanoa ma le Development Bank manga paanga ma Commercial Banks ma Central Bank ma malo ia whapea foi wharetupe fafu international banks like the EIP matulanga pena IMF la tele la whatatonga o mtaupu le access to finance wai i foi la to mana onga so se whatupea ele mana avele tele ni se mea watu ai ngau ele tau foi la na tato ngā rue vai ele mamalu le atunu o tole mea ai ngau e manga o mie tato kaku ngā rue ia work ia mene e fa pena fo ina tu langa le access to markets marketing o le monia ia o loa le lo samo o fa munia le tua o le mtua o marketing o le vai ia o tato le fa te o le popo popo is a world commodity mana mi eso o le coco o le coffee o le kofe sa o le sime na mi ia le o sila fia nei o le ava ma le talo o le uru le sime le o maketi la o lo ane o masangi le tunu e fai tana ngoa matina a fa pe la o tulanga fo la me ka market e foi mana onga mata penanga e taunga nga i le export authority ina ia fatulanga mesulanga fengofena o ngak tatolo wa ele mafaina na totoa watu avelo fafu le ai e foi mana on ia o mana on ala na enga we fatasi le export authority ma fainga pa anga ma common ministry o le foreign affairs o le ministry of MC o le customs o le agriculture enga lu foi nei ile i tūlanga māsani o mana o mio le marketing ia pāsia biosecurity requirements ia mawhainga meet ia standards fo inga i o loa e wina tu whafo ia mawhai ona ia se tūlanga fo lele mawhai ona na negotiating i tau lele wai ia lele i pele tau ia o le tūlanga la ia me tau le capacity building le situlanga tau na ia avatu le malo si anga e tau mawhai train ma provide le information le whai whatu anga ia mwhai ngofiel la tonga luenga mtulanga whapena maua uma mea ia whai ngofiel whai negotiate ma whaltupe a tina o la ua whai atu ne la si whatu tai ia o sau se malo le tunu e te lesanga whatu anga o le kofe po le koko ia la wai langa market ia la wai loa wa umana wai arrangement wai anda lisi matulanga lele o ia uma o la utungia uma mea ia wa whainga fia foi la whatupe a tina po whea whatupe ona sila ilanga application o selen tulanga whapena ia o mea masani ana ele whapea o le ta ua la mea na ina ia ta pena lele le malu le whatu anga ia la ina ia maua se taunu unga foi nei maua se leni mai lola se leni fa atfailatina ia ongoing al commitment ia fa le ia mautinoa manuia fa moi patulanga fa pena persi sila maule pena sauna itanga yo refto afio wa to sta sanga talun fatuina alo ia fa tula fono le authority le pulenga persi sila maule pena sauna to na lisi fanu lo nya to na likola to me afio le stek ia po fanu fo fa la no lo nya umi fo le taimi ia maua tu pe fa tino ai ia maua fo market ai le taimi nei le lo amata matalemu o la tu langa le en fa ona fa tino yo waleta o le te mafo fo le melo le miliona en fa ona amata ina fa ta ita ia le tam fa ina ia la le mu le se fa so ni wala tu le miliona le mo china i tua e fa ngai na tu langa lo ye fa ya pu o le sina a ngata o tato miliona le avele manuele tunu
o le tu fa tu constituency e me se la tu langa le o fu fa ile lenga o le nga benga fo ila pu lenga le fa termine o lo talia nei ia se a fo nei li poti fo nei le fa nga ingo se le ni ia male tata fo le o nga ruenga le o mon fatino o le sila le mta fo yo le pulenga o le tam fa ya o male tata fo nei i o lo ia wa fa yo na toina mo fa ia fu nga mau e nga lu fa ta se la ia so swani fo ia tina e pe o le te mo tele mai ina mo se anga i luma fo le tulango marketi ma fa tunuina fo ne o fofuanga i me fa pena ole sa ole le la saunga le o ele amatanga le access to finance i fa to anga lai tila le subsistence fund ale tulanga le sa tal no to le fo la tom fo i pusha tu le pitola aule i commercial farms ina ia mo fo le na so swani i le commercial banks ma development bank ina o na tasi e foi nei o famo moia ina ia tau fainga lue uma ia tu pito tu le o subsistence farm so subsistence farm foi nei ta ru malo le tu ia ma commercial farm ina ia piola i lunga ia le tatu supply chain ia la pa le tu la fa pena al tu langa ia fufuanga ia o lo fata ti nei o le o kuso nei le tau sanga nei ta pasi tu la fongo i pa mini ia le ala ua uman fatuina o le ua iai le foi le ua uman appoint le pursidi le officer pursidi le ua iai le officer tu tonu vai tele ia o le ala ua tu fatulanga ina mena ia lo ta pena foi la me masania corporate plans fuanga ina i fatino lo le e fa mo mo ia na ia salo la o le altulanga ia i le alo mama foi lo mande no ta o i po ie to ia o fa singo manga fo ina le o pulenga ile le anga i luma manga fo fuanga anga i luma tulanga pena le mauto le wa o kusolen to a pasia ile tula fono lo inga le to a nai masina tano fatino le ngal wenga le ale tatu pulenga after fo le wel pulsidi ai ile o le ma o le pe so stula fono so fa mo ile to ile tula ma ile lo le o sili tamata sili da tu o le ma o sa fa solo to fa mo ile o na stula na ia ile le tali mai ile tu ile nei fa mo Faftea pu ole sa ia so ta inga mala tu fa ta tona ngai ile matanga to sanga ma to sanga se ma vai nei i nei pol ia fa pe fo so va ia mana ia fo ia le fa so mai le malo le tu ma le la to ta mo fai mai le tu langa la le o le matua ta se pa ia le tu le tu langa na e tala no ma fo la to ole o poa ia toru la foi o fa fitau foi na ia la to o lo mana na o nga lu ia e se le ni fatino ia a lu fo ele o lava le market e fa malia i dai le tau ma tu lang fa pena ia tu langa ia tau ele e tala no mai fo ia e foi la to fa fitau e se ole malu le tu no ele ia le fa nga lu inga o na se le ni tu lang pena so ile o ngala wa tali mele tu o le van town fatino o la tonga o lo si mai foi la tu e o kasi ale e fu ngale export authority pa fon fa mai o la to o fa mai e te tau langa nga lu fa ta si fon fa vai ma export authority e sa vede o tu langa o ma natu foi na fe nga malo wa se le ni e tato e va tu le milion pe il faut fuanga pe le afa le on super sene il faut fa e a tina e porta io ora o ati tilo o le investment le men o le investment ale fanga malo ma le tunu ina ya matana nga lu e mal tato ia increase le faut fa le nga ye mo mai ia ma stulanga la nga iluma le sustainability e mana ia le commercial agriculture ia lava ile ia tato fo lo e fo ne fai una do nei ia no si o lo e na tu fafo ma le fale le ele tau ma ia ma ele manuia le malote le tu no le va super del population le ele tu la fa pena io la tu mai tau atu
ona ta wole tule we sa no e le so tanga ole le fono fa vai ma la tina le miliona ma le ngalu nga lo tang fa ia le e fana te fa pula chili o la le so tanga wale mo tinone o le me masani o tanga to masani ta to sa a tele le talo mo to a tele ona so role masino o le se ta no na vinga a so ta ile leila ma fono fa vai ma tina ene fa e taula na ise ta tianga le fu ina ia one I alu motu e sulua masino la ya dua sepala fafta pe o le sina nga duenga ta o le o pulenga o le tam fa ni nga dua fa tasi ma fon fa vai e mai yo mai po pe fia ia po a fu fa ile nga to ina ma tulang fa pena mai la lo fuanga ile output es fa tengo ta mai le fuanga vai atue e immagina ia wale la vaile ia le production le mele mana mi fo market ia na batu no fole fa tuanga le al pulenga nga e fo fa vai e silsila e ola over talo mo ia immagina ia ale wale sitalo immagina yo la ia november ave fa mo ia perhaps le miliona le ave fa mo inu ia le ina ia tam fa ia ona I motu wa o le si foi na me fa le tono I tau o tato lo una tu fa o le alo motu ia telefone comprende malo le tono e le temi o tau fa to sa o tele wale isi market ia vi fa ia ona le ela se fu fanga foi ne po male coordinating o le tu langa le e so ni foi la pulenga e negotiate ni price le ma le fa tau mai fa pe fa pe la o fi fo ia la fa tau ale la tato fa tu ne ia lo su container machine o le la fu machine ia le turan fa pe le fo le tau fa ia le fitu na ia le tau mo malo le fa to anga ma tu la fa pena ia ole pe ngai se fa te inga na tato le bilion le mo na so ta inga ma ia le tulanga foi la le koko ma le popo ma tulanga pena ai ala la fama foi ne lo to ina lina ia mana mi foi le tata ia si le fie le pulenga po ai tangata la ma le malo le tunu o lo to ina foi ina ia ma fai ona abatu ia le sosani pe mana mi le tau o le oroa ma tulanga fa pena ia ma mana o ngol market ina ia fai no fie fai la tonga lena fu ia mana o ngol market tulanga pena sa wale tu sa no itanga lo le wa fa pula man tele I tu ia o le falling about nga luenga o le fa fa to anga o la to yo lo mo si o lo elena nga to fa to anga o isi o mo si o lo o le tupe mo so swan ia ma le market la sa I o market fa na pa ile tu lo no ia falling mai ele pito tasi le nga luenga ai mai se a fa la tatu anga I market fa e ia fa la so swan ale malo a me so mtanga lo man malo tau na tu mai la tu tau au na I fa fa ngofie ma tatala ia le telo fa to nei a wan le fa fa ngofie o tato o au ina tu fa fa pulu ole tu langa na ia o fa mo fo na malo ele pulenga ma tu langa le e si le fo o pulenga o le pe ma tele na run il private sector ma tulanga yo tangata yo lo a fi fa to anga ma o lo ia o lo ia tonu o tula fondo e se ma lo ia tulanga e fa le tanto access to market o fa fitau ele o le na coordinate o se fa te inga ia o lo tanto market ia lo mana mia e o lo foi nei tele ia mana mi tato o lo e ona fa fita o li foi nei ona o mo lumo tute ia o le silale me e nga due fa ta silale ia le pulenga ia ma relevant ministry salmalo ina ia tam faina negotiate in the free trade foi ia ma tu nei ia pani o saina ko lea ma EU for el time my preferential duties EU now America la tu le duty free access esa mo il termine so ole tu la ala le pulen pe ona esa no e tele pitola o si le pulen e o fo la tu la le fa la o tele ino tato lo fafo fa la o fafo me
trade promotions tula pena e tele ava no lo sosani mai ia fala tonga fafule va tuta tolo ina tu faf ai ui me mtanga ai ui melanta o fafi tauna no mertasi ale tato va tune tato lo fali fafu ia e mai lo ia pani fa pemai e fiese me fena mai ia tato fa tune e tala no mai ala ia pani milika o container fo e kai duas fuga curso container e però le tanu mertasi na ele officini ni le mana dio lo asamo pa wal bene fale tono ele o lava ia supply per tu langa ia ole una mo foi lá na tanga pena e sono ele ngata ina ia fa mo fiel excessive finance ele fa pela la ia ele fa pela la tu pule na ela o tu pelea e fa mo fiel au wala ia manuia tão feina ela foi fatoanga walera amanu ala wa la to market e la to lo mo fa mo foi la financial institution consider sign the social ya ole o tulanga tau market e peno tau na lua ma faina ma ministry of foreign affairs, ministry of commerce, industry and labor e tala noa i tulanga foi ni abese me ye da fio fa le to fa intana va to lo fa fo ia ma tulanga la capacity building capacity building lo yelta to Ministry of Agriculture yelta ko SROS e fai atu ia lua mele SROS fainyo na susu e ngai o loa no sia i le mea i le avo ka o le popo poani o loa i le atu te le ni moai ia o le Ministry of Agriculture atu tala loa sosuani i le tamo fai fo ati na ia le nga fa mo e tatu le une fa fo tu la fa pena so pe no tau mo o lo ia fasino manga i ministry salmalo ai le coordinating a lek pe o nga gwenga la na pule do fai nga lu fa tasi ina ia fatino ino lo ia o emanuia emanuia le tu manuia varsu pasena tu le tani mai ma ora wata tu no ale le na fatino nga gwenga le ele tu on tatu fa na o ka apu fa so stenta tal noi fa na wie aviva wa lesi atali fa sin ho il mato ai ya fa mtala bela ngal ngal fa yostari o tonga fa ya ala tuta e amola fa ile ono yostari no vinga pela o fa tonga fa yostari ai ton fa samo nei ma non fa ile vai te to roma fa na le pe o le fesili leo lo tulai mai. O le tsang noa ele o langa le sapalai. O no winga atatou alu ator tatou malosina ia whaatileina le koko o le popo o loa taunu ave i fafo. O laia ia le maketi. O le fesili leo tulai mai lo mafaufau. O fasfulu, onos fulu tau sanga o tatou tau whai e whenei mea. Le voi sai ei mei esta o le sila fia o le Produce Marketing Division, PMD sa i taile. Le officio sai tai mo le wafu sai mere ta o committee fa tonu o le pop o le copper board o le cocoa board o le sa felto consultation mo le tu o la le se senga o me na maltatu mo le me foura le o tom foi o la le se senga o le export authority mo le me le sa tatu sa wa ya le lo ele se la lu mo le e tatu tu e fa ta te apu tele ale se senga o le se senga mo mua ona o marketing initiatives here sa tau fai el malo inavita tu sol malo fa tu pena la tu fa tau mai fu fa era mele tu ia no le la tu market e fa pena foi PMT ma tu le talo o la tu marketing tu la fa pena o le se senga la male tato fa male pulema o pulema ele o langa matafa ioi o le coordinate mai tulanga ese ma sosoani ina ia maua se environment fo nei fa mo feel malo le tunu o sia o loa ma ai fa sota ina ma market o le free economy practice fo nei ia tato boy e o pongin sosoani lo fa fatoanga
ina ia o nga osi o loa mo la to tupe ma la to seleni ma le access le market ole se sengala ole mene ole marketing board ma tu langa le silsile la tina alme ole fala tonga ole pulenga ola ngalwenga ole coordinate ma enable il manual tunu al se leni mo ole manual tunu e mo ma la to wa le la batu le marketing yo bat amina batu nei ia la to ko karakter la avito e mo ma la tunu le se leni le e foi la le taime fai ona e fu ma e mo we fa manu ngale al pulenga i tūlanga whainei le training ma le marketing access i tūlanga whapena o le mai se senga na tūsa o le pito la awai o le mele la tatou whai a watu le sosuani i o le whai whatoa mai e ngā osi ma whai nene tutōle taro tutōle koko pāne whai kōle awa tuonga ala o ele marketi avia i male maltupe mo wai o le se senga na e leo tele foi la se leni al malo foi invest le se tula va pena pa ole anga iluma ia ole ta fa yo pule na ia me ia market ia vi olo ia samo ma mai le information man on market ave malo la tulu ai ele ta fie fo ele tai e ona mana mia i se fa te ni olo fo ne ele o yei market e fai la nei fu ngal malo svate tinga o tato to mo finga le sa te fai le avoca le ta fai le straws avo ia fa fita dia la e te le market ai le la supply la e no fa la so san pu le no si le tu la fa pena ia develop marketing mo le ia at the same time develop se grupo la foi fatto a tutto internet e moltenne e develop e fa la export market a manuelo tu foi la il marketing tu la pena le se senga na tu se le autoriese pawal me facilitate se fa le facilitate e fa ofio le tuna wai il tanto non ama si la ne ngati tu fa e ma fai al private sector ma te totasi the best incentive is the market le price a molo e lisi me la to involve for ma lo ma stu la pena a ele taine e mana mia fo e problema le social fo nei e fai a negotiate il ni fair price ma tu la pena fu me fa pena io ole tu la na problema ine e fai ole on auto ole anga i luma male ia tau fai dāwhale ia wane ese si fone ele mauina ia whamanianga fone tala whea ngai tūla o pena pera le se sena na a se sina fo i maki po ele o e tau whai so ni lisi po e te tau whai so ni maketi e po ala tonga mena ngā whātau mai a velo maketi la waie e al maketi ala e la kua tasi maketi la e kwa o le se sena la le fala tonga o le singa mta fa yo le pulena o le so market le leta ina ma ave i le malo le tulu le o mina tuolo ina ia le se le mo o malo fa fa to na tu na pena o le pe ma o tu fa le lava le o le tali ina ia lava le o loa fa ta ia le na market fa le pa o le tali ta to tilo o fa to ngai do se lau le lima se lau e kalo no winga la fa business e commercialize le fa o le tuna lo se sila le tato pata o le reality po te tu la tu te tala fengaina pa wana la wale mo wai le to ina market ile mana over market ia lava le po o la ti lo personally ile tu la mo fa mo o tau una suia tato fu masani ma tato planning o le planning le tato va pena tutto sapere che tau sana fu te normale le ai o le me tau na ia fu e la wale fu tuanga ile fala ile pule nella iluma bene ho fatto ama e te le fu in se lima tau sa e te fu de lima se fu los fu lima fu se la rosa o le lima sa tau sa
If I've been out for Japan, Japan, if you look at them, they don't plan for lima kausa. They plan si dua sela lima sela kausa. Oleh ngal menna, ola foi na kam talanga I mato soala pulenga man marvetu. Ia fai fato ama mo si la fear. E man ela fana Mama dia ma ia ia mama wai rola ia stability for nei lo fio ai mo tulang fambena. Ia mama dia foi mela tu pero tulanga o fu mama na fai mo fie foi fai na malo pe suia fai na malo ala e aluale fu na elise fu na fu fai na malo por fu na fu e me mon lui ai tu be tu na fu na ai tu le ya ngai lu Ono tanong momole vai momole tananga saule lesibai ia on ta na ile inisio tulanga peo fa fitauli na fa ni fa moi ai salo vai na fita fa iwa ta mai momole o fena le o to ni nga no ta tu tulema il time ne o kusolen pasel tu la fom le wa ia mai te sema la mo fo ile lua ke lu sufa o feo o to ni le nga ta tu pulema tamaro Patai abu o reo no tawa le wa to fiere pusi ya o lo ngalo ngere fio na pusi ma mole to fiere no le afuna wena ya wa fanga wena le nera o ile o fitu to ya o lo ye fele fio na lo ni sta fio me la auti launch de ele tanto pulena ya mai a mea ia malo kultura ia o le ibra le nei po le amatanga o tosen fogo mai a dona le renovation official tula fapea o e fosse fa mo moena o le anga ila iluma o mato nga lua nele interim board e ta pena ma corporate plan ia matula nga masanyanga fufu nga luma ia o tawe corporate plan fashion ma lisi bitosa ia tato anga lo la inisi fufu o strategy so ile o tula nga o fatino ina o mea ia o boui e tonge taka noi o whawhia fatino o ata pula o amana o mai o me tula fomo tula whapena o mai mea nga o tapu pena i leanga i luma a teni nei o lana ua papasia tula fomo o mai fo ia o mitanga lava e varapto peo na sila i te i parliament e le si fai pule na case de export France wa fia falo e te foi na no foi malo o te le tudo o que nia malisque o marcha wa e support o male tato o tali ma foi na le tudo o fata na sta certa le tudo la no tu ai na ya e tato fa mo le tudo e lua me fa o le tudo le me manduia e tangata lautere tangata itasi ele foi se wa le tofa ya pe fuwa o tenna ne fuwa na ku ona do ka be fa in no tofa na tu na pena ai ne yenta tan wa in sala fala o tele fuwa na chance si stata na atulanga ele on sala o va su fo e ma tu fo no ai finalize the corporate plan e ma tan no ile le fonere kutu transfera lo ngabla ngai ya ifo la stay to fo ifo la to te fata tan no ta ma e su fo la ya ta tan no ne mo tino ta otto le fo no ta otto le fo ale o lo e te ne fo la tan fa ya na due ma le fio nel mistao o le o tomatai ma o le fo il ne mo me ta o ta to ati na ne milion ne pena ina ia tau whai na fufu na tūlanga o ina ia mania pēra ia fufu na māro tūlanga ia ia o le menalo i tene e tau ia na whawhitau light ia e tau tuaile titia ia me whene ono le rei te pa le māro tūlanga pēra ia na o mea masania ia tūlo e tau whatinoa mea o processes tūlanga pēra lo fa tai fa fa mai tato tu fa te tu lo siamo tanga lo ya pem tau ya o fa fitau li mo lo tau o le la ta na i se ta
tanonga lo so nei fa tai mo le ta por kala me amata le fa fonga mai le timo e fa tai wa fa man la mai na si le fio fo pe ona sa mo fa man la e tulanga ma oti ma tulanga o le o le fo fonga e mai se o to fa ma na le fa va ino nei fo fonga le a ta to ma lo fa tino nei ia se o le se ta in tato le tano e fo fa tai mai mo mai tato o tino le ona e pena fa fonga mai ma sisi da mai ia o le vainga mo mol na o fa solonga tal noanga ma le fionga ia tangaloa Eddie Wilson o le tai fono o le pulenga fou le o fa tuina nei e va ia ma fa foina le awina atu o loa ma fu fa le langa tatu no mai sa mo nei mo atu no fa fo ia fo o le tai fono o le este tausia sa mo le stick le o lo o fa nga solo tuni na fa mai aina ia le foi fa la tonga le malo sa ia tsa nga tele ia se o le svainga al terminate fa so foi ina sa